Kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu tariki 27 ukwezi kwa gatatu 2024. Dore ingingo z'ingezi aya makuru agiye kwibandaho. Karine Kanimba umukobwa wa Paul Rusesabagina akaba n'imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu muri Afrika y'Epfo mu nama ya World Liberty Congress, inama yiga ku buryo bwo gukuraho abanyagitugu muri Afrika ndetse no ku isi. Yahuye n'umuhanzi rurangiranwa akabona utavuga n'ubutegetsi bwa Perezida Kaguta Yoweri Museveni, Bobi Wine muri Afrika y'Epfo. Baganiriye uko bashyira iherezo ku banyagitugu mu karere. Karine Kanimba asigaye akuriye akaba n'umuvugizi wa World Liberty Congress, ishyirahamwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishaka gushyira iherezo ku gitugu mu isi. Naho umunyapolitike Mukabunani, umuyobozi wa PS imbera kuri ishami ryemewe na guverinoma, aranenga politiki ya leta yo gushyiraho transit center zishyirwamo abitwa inzererezi. Mukabunani n'umudepite mu nteko ishinga amategeko utavuga n'ubutegetsi, akavuga ko izi transit center usibye no kuba ziri inyuma ya gereza ngo bazishyirwamo bafatwa nabi muri munyumvishirize. Naho Perezida Paul Kagame mu Rwanda yakiriye ba ambasaderi bashya barimo uwa Canada. Canada ni igihugu ukurikije ubushakashatsi bwa radio televiziyo Imena yakoze, nicyo gihugu abanyarwanda hafi ya benshi bifuza kujyamo iyo batekereje kujya gushakira ubuzima hanze. Turababwira amahanga ko Uburusiya burashinja Ubwongereza, Amerika na Ukraine kuba inyuma y'igitero cyagabwe muri Moscow kigahitana abasaga 140. Medvedev ukuriye akanama k'umutekano mu Burusiya avuga ko ingaruka nini zitegereje abayoboye iki gitero ndetse n'abakiri inyuma harimo n'urupfu. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakomeje kuvugwa isenyuka ry'ikiraro cya Baltimore cyasenyutse, leta ijya mu bihe bidasanzwe. Ni mu gihe ikiraro cyagonzwe n'ubwato bukomeye rutwara ibintu, maze abari bari ku muhanda hejuru mu modoka bose bararohama. Ibikorwa byo gushakisha abarohamye birakomeje, ariko ikiraro cyahagaritse n'ubuzima muri uyu mujyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbahaye ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Ikibazo ku gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia, gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Karine Kanimba umukobwa wa Paul Rusesabagina akaba n'imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yahuye n'umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi bwa Uganda, umuhanzi urangiranwa Bobi Wine muri Afrika y'Epfo. Ni mu nama yahabereye iga ku gushyira iherezo ku banyagitugu mu karere ndetse no muri Afrika no ku isi muri rusange. Karine Kanimba asigaye akwiye uyu muryango World Liberty Congress ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishyirahamwe nyine ribarizwamo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rikaba ryifuza gushyira iherezo ku gitugu ku isi. Karine Kanimba yamenyekanye ubwo yarayoboye diplomasi yo kurekuza papa we umubyara ubwo yarafungiye mu Rwanda ku birego leta y'u Rwanda ivuga ko yakoranaga n'imitwe yitwaje intwaro. Ikibazo cyaje kuvuka cyo kuvuga ngo nago barekura ikihebe, kandi uburyo yarafashwe nago nabwo bwari bukurikije amategeko nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga. Uyu mukobwa yayoboye diplomasi kugeza ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyinjiyemo irekuza se, ariko nabyo byakomeye kugeza igihe Qatar yaje kwinjira mu buryo. Karine Kanimba agaragara mu miryango mpuzamahanga ndetse asigaye ahabwa platform ku isi yo kuvuga ku gitugu n'ibura rya demokarasi by'umwihariko mu Rwanda ndetse no mu karere muri rusange. Naho dukomeza amakuru yacu. Umunyapolitike Mukabunani, umuyobozi wa PS imbera kuri ishami ryemewe na guverinoma, aranenga politiki ya leta yo gushyiraho transit center zishyirwaho abitwa inzererezi. Mukabunani n'umudepite mu nteko ishinga amategeko, akaba yarakoze akazi k'ubwarimu mbere y'uko yifatanya na Maître Bernard Ntaganda baje gushwana n'ishyaka bakaricamo kabiri. Maître Bernard Ntaganda avuga ko Mukabunani ari umwe mu bantu bamugambaniye maze yiyemeza gukorana na FPR nyuma yo kwemera ko akwiye gucamo PS imbera kuri kabiri. Mukabunani rero mu nteko ishinga amategeko mu kinyamakuru Primo Media Rwanda yatangarije abanyarwanda ko transit center, ibigo by'inzererezi bishyirwamo inzererezi, ngo ari ahantu habi cyane kuruta na gereza, kuko ngo bashyirwamo usibye gukoreshwa mu nyumvishirize nta n'ikindi bahabwa gifatika, ngo ahubwo bavayo barabaye abarakari. Mukabunani kimwe na
Dr Frank Habineza bakunda kugaragara bavuga ibitagenda akenshi hagamijwe ko bikosoka. Aba babiri bageze muri nteko mategeko muri iyi manda bakaba ari bamwe mu bahagarariye kutavuga imiryango itavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse na parti politique muri nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Abantu bivuga ko bigoranye kutavuga rumwe n'ubutegetsi muri iriya nteko irimo abantu benshi biyita ko ari abopoza, harimo nka PL cyangwa PL ndetse na PSD nabo bavuga ko bari mu gihande kitavuga n'ubutegetsi, ariko ngo wareba neza ugasanga bashyigikiye FPR 100%. Perezida Kagame yakiriye abambasaderi bashya barimo uwa Misiri ndetse n'uwa Canada. Igihugu cya Canada ukurikije ubushakashatsi bwa RT Imena nicyo gihugu abanyarwanda hafi ya benshi bifuza kujyamo iyo batekereje kujya gushakira hanze ubuzima. Uyu ambasaderi wa Canada aje mu gihe u Rwanda na Canada bafitanye umubano mwiza ukunda kuzamo agatotsi, dore ko haherutse gufatwa inasi y'u Rwanda muri polisi ya Canada. Iki kirego cya polisi ya Canada kirakomeje. Uyu ambasaderi akaba aje muri uwo mujyo umubano uri mwiza ariko utabura kuzamo ibitotsi. Canada ni igihugu gikunda gutera inkunga u Rwanda, giherereye muri Amerika y'Amajyaruguru. Ni igihugu kandi abanyarwanda benshi by'umwihariko batavuga n'ubutegetsi batuyemo, ndetse leta y'u Rwanda ikavuga ko ari ingenzi kuba yagira ubuhahirane ndetse n'ubucuti mu bya politiki n'iki gihugu kugira ngo kibe cyayifasha gutera imbere. Reka amakuru yacu tugane mu mahanga, aho Uburusiya bushinja Ubwongereza, Amerika na Ukraine kuba inyuma y'igitero cyagabwe muri Moscow kigahitana abasaga 140. Medvedev ukuriye akanama k'umutekano k'Uburusiya avuga ko ingaruka nini zirimo n'urupfu zitegereje abayobozi b'igitero aho baba bari hose ku isi. Nawe uzi neza niba Uburusiya bwiteguye kurwana na Amerika imbona nkubone, Ukraine ndetse n'Abongereza. Ibi bije mu gihe iki gitero cyari cyavuzwe ko cyatewe na ISIS nayo bikavuga ko ari ishami rya Leta Zunze Amerika z'ubutasi ryayishinze, ikaba ikunda gutera abanzi ba Amerika muri rusange nubwo byitwa iterabwoba. Naho ikiraro cya Baltimore cyasenyutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikaba cyahitanye abantu ndetse n'ibintu ubwo cyagongwaga n'ubwato butwaye ibintu muri Amerika ku munsi w'ejo. Leta ya Amerika itangaza ibihe bidasanzwe muri aka gace ndetse ibikorwa byo gutabara birakomeje muri rusange. Reka tubashimire amakuru yacu yo kuri uyu munsi, kuba mukomeje kubana natwe, tubifuriza ibihe byiza. Kuri serivisi za visa, abifuza ko tubaha ubujyanama buryo mwabona visa, mwatwandikira kuri guteranya 49 138 cyangwa mukadusura kuri www.jean gukuramo migration.com, ahandi tukabana. Abifuza gusaba stati muri mu Burayi, Amerika cyangwa Canada, namwe iyo nimero twavuze ushaka kuyihamagara. Witeka bane namwe, bye bye. Ufite ikibazo ku gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia? Gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Watwandikira kuri guteranya 49 173 89 04 cyangwa ukadusura kuri www.jean gukuramo migration cyangwa migration.com.